warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 5 yang Bapak sayangi, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan kasih dan sayangnya, nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita, sehingga sepantasnya kita bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebagaimana yang telah kita janjikan kemarin, hari ini pertemuan kita untuk melanjutkan ujian UHA atau ulangan harian. Selamat mengerjakan. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Lillah, lillah, ya fu'amali lillah, wa lihifzi kitabillah, min awali bismillah, lil khatmi walir ridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Ya Nur, ya Nur, ya Muhkamu ya Tanzil, li Muhammad an Jibril, min Rabbil Arshi dalil, lil alami wal insan. Takbir, takbir, lil hafidhi wa huwa sagir, wadda'ul aini karir, yamilu fajran liyunir, bi tilawatihil akwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Allah, Allah, Allahumma إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Rahman,
Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman. Secerah mentari, niat tulus hatimu, mencerdaskan putra-putri negeri Indonesiaku. Seindah rembulan dalam gelap malam, kau tuntun kami semua ke masa depan terang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 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 Alhamdulillah, bagaimana anak kalian? Mudahkah soalnya? Sungguh mudah sekali. Tapi yang belajar di rumah. Nah, saksikan nanti nilai kamu apa akan tulis. Selamat bagi yang tuntas, bagi yang tidak tuntas, ya, belajar lagi. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.